Assalamualaikum guys, hari ni saya nak kongsikan kepada korang seperti mana yang saya janjikan macam mana nak trade menggunakan single time frame pada hari Isnin setiap pagi ketika market sedang buka. Biasanya market gap ni akan terjadi pada hari Isnin, jadi kita kena cari peluang untuk kita trade ataupun kita menggunakan kita punya teknik ni untuk kita dapatkan profit lah. Okey. Biasanya orang akan tanya saya pada hari Sabtu atau Ahad, market akan close gap ke atas atau ke bawah. Kita takkan tahu apa yang akan terjadi ataupun pergerakan market tu selagi market belum bergerak. Okey, apa yang saya perlu buat ialah saya tandakan dahulu di mana kawasan close price. Kalau kita tengok ni ialah open price, di sini ialah harga tutup pada hari Jumaat. Okey. Jadi saya akan target price market close di sekitar 4708. Saya akan tunggu pergerakan hari Isnin. Kalau harga, contoh candlestick berada di paras bawah ni, saya akan trade ke atas price market close. Kalau candlestick berada di atas, saya akan trade ke bawah price market close. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, hari Isnin market turun di bawah price market close, apa yang perlu kita tunggu ialah entry sahaja. Kita kena tengok di manakah kita nak entry. Kebiasaan saya akan tunggu dahulu sehingga harga membuat low, kemudian saya akan set alert di sekitar open price untuk hari Isnin 4692. Jadi saya akan letak alert di sekitar kawasan ni, dan kalau saya dapat alert tu melepasi daripada harga 4692, saya akan target kepada price market close untuk saya entry, atau di sekitar kawasan resistance, di mana kawasan di sini kita ada banyak price order sebelum market tutup. Saya kata tadi kita kena tunggu dahulu sebelum market tu membuat pergerakan yang confirm. Okey. Kalau kita entry terlebih awal, kita tak dapat lagi confirmation. Kita kena nak entry, kita kena pastikan market berada di atas paras open price dahulu, dan kita entry target kepada price market close ataupun di atas ini. Okey, di sini kita dah dapat confirmation sekitar pukul 8.55 di mana harga melebihi daripada open price. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya entry market order dan stop loss pastikan berada di bawah open price di sekitar kawasan ini, dan target saya ialah 1/3 di atas kawasan ini. Jadi kalau kita entry di sini sekitar pukul 11.40 pagi, kita dah hit TP kita punya profit. Kalau kita risikokan 1%, bermakna kita akan dapat 3%. Kalau kita ada 1000 USD, kita risikokan 10%, 100 USD, kita dah dapat 300 USD. Jadi dekat sini simple sahaja teknik ni, di mana teknik ni dipanggil fill in the gap. Bila terjadinya gap tu, kebiasaannya market akan fill in the imbalance. Kalau kita tengok pergerakan untuk GBP USD pula, pun sama juga pergerakan itu. Kalau kita tengok hari Isnin, apa yang perlu kita buat ialah kita tandakan dahulu di manakah harga tutup. Okey, kalau kita tengok di sini ialah kawasan harga tutup. Okey, di sini kawasan harga tutup, dan pada hari Isnin market turun ke bawah paras price market close. Apa yang kita perlu tunggu ialah kita perlukan confirmation dahulu bila harga berada di atas paras open price. Okey, dekat sini kita dah dapat confirmation di mana harga candlestick tutup di atas paras open price. Kita hanya perlu entry at market order dan kita punya stop loss berada di bawah open price. Pastikan berada di bawah open price, dan korang boleh target 1/3 target kepada price market close ni. Okey, simple kan? Jadi teknik ni dipanggil teknik fill in the gap. Biasanya akan terjadi setiap hari Isnin pukul 6 pagi untuk pergerakan emas, gold pukul 6 pagi. Kalau tengok kat sini pukul 6 pagi. Dan untuk GBP USD, kalau currency, pergerakan dia sekitar pukul 5 pagi. GBP yang ni dia buka sekitar pukul 5 pagi, Euro USD pun buka sekitar 5 pagi. Korang perhatikan dekat sini, bila terjadinya gap ni, kebiasaan market akan fillkan balik semula imbalance punya gap ni, target kepada close price yesterday ataupun close price pada hari Jumaat. Jadi korang tak perlu teka-teka dah nak trade nak target gap tu. Kadang-kadang korang nak target gap ni, kalau katalah korang punya equity tidak mencukupi, bila terjadinya gap ni korang akan MC. Jadi kalau senang nak selamat, korang pastikan semua position korang ditutup pada hari Jumaat sebelum market tutup.
Hari Isnin korang tunggu bila terjadinya gap, korang dah ada satu setup di mana korang dah boleh entry. Contoh macam ni pun dah dapat confirmation harga berada di atas paras open price. Entry saja market order and stop loss korang pastikan berada di bawah. Kalau korang nak letak di bawah shadow boleh, pastikan berada di bawah open price. Okay, kalau korang tengok ini ialah open price. Pastikan berada di atas paras open price. Kalau korang terlambat sikit pun tak apa, korang entry dekat sini dan korang boleh target kat sini 1/3 ataupun 1/2. Di mana kat sini pun waktu Asia dalam pukul 9 pagi korang dah hit korang punya TP. This technique is very simple. Bila terjadinya gap, saya akan trade menghala ke arah market close. Okay, itu sahaja teknik yang saya boleh kongsikan. So, follow saya punya channel dan follow saya punya YouTube untuk dapatkan lebih tips dan technical. Nanti saya akan kongsikan lagi banyak technical yang di mana korang boleh guna. Jika korang nampak terjadinya teknik gap ni, korang terus entry bila dapat confirmation. Pastikan korang punya stop loss berada di bawah paras open price on that day. And korang punya entry pastikan melebihi 1/2 ataupun risk reward ratio 1:2.